Testing.
Ai mana kana kona konte hiam point of order de sate may Christmas o kanton mana kana kona konte sate may Christmas o kanton bugina na ana point of order bun te panan kami awri na koimi te pakantaya yo Mamelo na presidente ta kawomen tilitan ta kaita ta kainde cabinet so bun ngairen kapeni ri ta noran panan kiripes so kan kiripes ni kapeni panan te miao te merurung ya kota parao pente speaker kira ka kainde office so kainde op mokora mayana kana beni miauri ana kong kanday na konti sate ya karinya ka onar po teripata pe Koraba te speaker ya karinya ayan this one cases tinipina ruai wa teniu nabubusi tawa inang limata te suai orang anak ona meroro and factual and objective on factual amra am meroro ingan ti buki are tapeka giba tongai rai ka gele kere mate business e keste katiga inon dia usaio te sabebaire se ka ka bakaira aravet ara tax ara income tax ara PAY o teranarik ibo kini kaisa kan jongra te sabebaire nabusi ko kaya kana kana na bebaide te speak ang ke tapeka pa po inda pota terang ke konan ka venek ayo pasina ben noria pe ngana ben isia ki tekar ngai ra ke to ye kere te business ai keste katiga dia usaio pare sa singai pa to te seti mai tamen te seti mai arore otan seti ke tamen sinabubusi pa terang ke konan tai poronak pa ya ira rai poko na ke akrap korapa te sate ya karinya nam tingin ni kaines mete te suare te primer wai wa te ro ke tenua ya rare ya meroro me handa tai para ya mga okiliko na re nginte breaker iteran nawa korapa asana na kon gandara sa meroro ari mina hari pun te minetan te wotang ni maguri bukin te akawa akau paina la merawa honor body panatake siwa wena kaim te mineta korapa te Honorable Madam Deputy Speaker, kalapa te iyo ba mari kiti atay meroro yon te bira gata mo na rin kakao te nua iango ageta na popoto yon o meroro te Deputy Madam Speaker te mon e kangai te akan tokan nano andiwa mai te kawoa te itabe te pekiko na te peki rom Teratenua, seperti mana speaker, kata ni mana kam, Deputy Honorable Madam Speaker, tokan nano andio mai, asakara pai meroro akiawa menti terare kai terare di, Madam Speaker ba, akali buat yang, awak kali ni, petakan kekai benok, tega kai ka, ai bubogi. Madam Speaker, awak rin natin. Okay, kamay siri, bagi ko na tapaw na ko. Kaya the team at them 4 team. Okay? Kaya ko na tapaw na ko, mantin ka kaya na ko, kaya anaway. Mantin tirari. Patira. Sina. Kamatoy na rati, Madam Speaker, na rati tayo kani. So, kung nanoon yun may. Sina kamatoy na rati, sina kaya tirayin ka, pero kaya na ko. Aki away mantitirari ba akan teka ay ka anak kami na ko sinagi pa hindi kiwai ka karaoke kay ikapili na ko na nakaperin ta maro sige ko na anta pa ko di Madam Speaker man di tin ka kaya na ko sa kari ron way kay di Madam Speaker ba kau ngaki na kon kibarakin tika ta maro na kon pai kay sawaki na seperti Honorable Madam Speaker ako ada, tapi ako na mga tayakin na ibatakan, gamar. Naita ko ba, ay sitara yay kay ibatakan, hindi kaya minok. Kaya minok ay kira. Honorable Madam Speaker, was na, karoy ni iwaki. Ay ito ko ba, asan norak. Ako, ay tayakin na kiti. Yay bay ka, manuyak inon ti maroro. Ay ako yung bunkering, tiranarik. The investment, the yon, the karoy ka, tiranarik. Maray ka, yay kakamensan din inon. The babae at the Catarala, Honorable Madam Speaker. Akaman sending no at been what walk. Total, I mean total. I am a type, I don't the bunkering at Yakito in money and Titarali. Upon my spy and the mga track.
pare segnano na bangi tepa kiti yang tuan aya pun ki paragina ben garok pare na garok ni bete bayik atira ri pa ye yo ta ngai ye ki tukin garok yo kita kan tebang ngi pe pa ye wo lege nai ka mais tuan sekali ki man yani non ye ya kari ki man si garok ina me ya kai bu ki ko me ni baba ni kai bu ki non ra mero ya te ko wari ete inge emu ta ki ni yo kanaro na pa wa ke yo at the bangering ewara arun na kari kemana sekali di game ya kai kai pada iyo tu orang kari kemana yang bubur aye itu mau kami tempat yang karo kari kang pangkana kamu aki na karo kina iyo ay na kiri kaki arun na mi kari kemana men the pangari ay rawan tu orang bukan ada pay tiba-tiba malam speak asal na ba ki para ki ba bukan bukan tera mara pun ye kami tempat mau kari tera imain na ki para ki iyo tiba-tiba malam speak ko setelah kan itu tak kari mana ini nanti tabun koroi ka te pai ya kata kin koroi kin kai inon the region gitu ara aron wat bete bege te bete mas biga pun taraki na parai ka dia na ki mandala mero inaki manga utaki na kokin koroi kin tabu te beu as kata yang kai nyong ya basna sina tahu on control pangana sina kon kari ara investment kita sina kon inga po ara bukin pai tabun koroi kai na pai ka Thailand te madam biga pode naki yaki sini ngate kandani nga sini katiin ngoro ko ira no ye yare sina control the supply ino no ara ono ate pitipik ntero pa yon nakali yaro tikari kemana sina kari ke meniga ke nakaro ke mendara mero ayere ngana ara pa sa mangano ko niga poi ara bugini pai ntawo ke asen manewek sini ngate kandani nga na ye ngai bai de kaven ino no te ara ono ate pitipik men emo men te ara ono ate fofi na kon te pieni tira babae kan madam speaker sinang pun tau ko ron ti kai non arono te pitipik pa na ki mo sino kon koro ke rai kai na pa ke Thailand no yerik panganan no paskona an tauan ni non te pitipik asa kona ngan ni woro ko ron te kan tani nga ala sa kona ni control the supply amana sa kona ni control the supply te pitipik madam speaker sa kona na ben sana te po sebenarnya ya para wata kanga kis kai tar mga inon na arono te pitipik pa anas ka puta waron ti po kan ron ti sawakin kari kiri yon para sebenarnya konan woro ko ira no ya pa ikan jon nasa ike boro ye yaron ti bo ye tan mo ko boro ye bonte pa boro ye tiranali ko tiranali kanas koro ya rai ga mei kai intei na bu angai asna ka ti ka waya te bo de ara product de kai ma pa kai jon nasa sebenarnya kona na narin untuk kari kai yoi ay si tirangan na nakorogi deputy madam speaker te mai sini ga dia nagi men na maro arono deputy bigi sinang bun tawo yun na arono deputy bigi besangan kunuan korai yan na arono deputy bigi pa nagi mangosinak ana sino kon te yan deputy madam speaker wa ya dengan asa konan ga ai bisa control the supply ke sa tawo min te mai sini ga ri ga kan ko kino kon tuan na apa tawar ya bubura sesanti tak ni kai tebedi mas bigan tai kan kanaro no pasarin na ko ayo asa ko nari kin din ko ikapay ka mo semare ko wa sagit ba nga ko tak nang kayo esa na ngabong mapay ka wa ki si kate ngoro kai tebedi mas bigan yon woro ko no kon takan ni nga wa semua na wa na naman the region yeben ngono ti asa pe ni bosi lang kai ngai dapat tebedi bigi pa anang nga ki ka na mga osino ko may ngono tebedi bigi ay tabo ka asin gazara ke banang ini kebatinan hap itu yang te konsep terkait hap spoke ada ye apa ke asin kan kinak pada ai kai kan to orang bismai dik oh ye ke to orang nakawati kayun kari apple seed tan nakawa minon te bidek ante kilipas asin ngor ko yun on te kan telingan kilipas hispanga yang ai amon nda ara masin ka ara kai bukin nakawa nako yeri gaben te bidek ni gaben satu orang kai ni mga sierra te meri ari anak men na meromen iga ke anak ni kate ni kabuburari aro la pasina kali man mai mare ko ai kai wa ke ka ate ben wa ki na asar ko samon ni ngata pon asa ko sangmon nan ko ye te kata tara bubura mana tara ki christmas padona te tapon ko roi bars buna ta christmas tereng buburon awan ne esen kata tara ki bana ngoro pati tapon ko tamen nang katamen ye tiga sinanay dita yo
Korokora ni kiripas nakawa anay kay poniro na amon nan korokora. Pa ila bu ingay ra kay bu nakawa kapo aslang mon ang kanalo na pasano konti yan. Ay nang kakiwa nung tekanta ni nga tumuan maneka sinis. Sinakatay ni katanya. Ala kari kan kiripas pati tiapa nakawa the fishing nation. Was nanga ki mga kariya. Apen sinano ko ba no ko may nakawa ra mero. Ano sa lo konti yan ti. Sa depen ngoro ko no ko ay rigangay. Tokan no wan yo me. Kamay siri kagave no ko may romi. Pasina ki pari ay kay. Asina karawon. Gim kamtem te total limin total. Pa no sina ko ta kapay yan. Na ko yara po ta namas. Te sana ko ta ko niya. Tay tabi ko. Matabi yarom. Sa tararon ra akataw mo ne. Tumahan kita basta mga manuak. Ya rin ako depotan namin sa inaron. Ya muni pa yung depotan namin. Naroon naritagin na. Irite kayo ang marimon. Sinakatima to aron. Tutukat na nungan. Kitiyagin na nungan. Basta na. Kikiyag. Nga kuro ano nun. Arapiritan ako yung depotan namin. Sa koway. Sa yung orag. Nito iyo. Marito ko naroon naritagin. Nani, yon kaway nandok. Sa mo na rin ako. Tapon. Sa tabi tarati, tukowa rin kangay. Pa, manikadiniyan si Pangam. Arayangan ko na po ito naman, ako manikadiniyan, at po ito naman. Awan na tukowa, suwakin na rin natin. Deputy natin speaker, narabuta kin makuli, debuta kin nako, ako pa aramaro. Pas nakadiniyan tayo nako, ang kapurahi ita, si Pangan arayangan nila po ito naman. Aman kadiniyan si Pangan, away po kadiniyan na po ito naman. Ini kira-kira kan betul kau ada. Itu kau pa, ibu putu yang anak kau tu bani bas. Ada mau ni pay itu boleh nampak. Ayah kami mau ni pay minum dan kata umum nanti tiada mau wakin karo kau angkai. Asyik nanti matu, karo orang nani. Seperti mana speaker. Panaki tirai mau wakin karo kin kisnor ayu. Saya tahu mana barun. Anak-anak mana panaki mengaki ya ngobu. Sarai tay kan kok. Seperti mana speaker. Tegar ke mana nanti aku sen biri non demo isa debuat apa nanti tu iyo, saya kata yang katia tu wabu balik milion pas nak mengakian. Ayo tak apa, esa nora kian men wabu mau, tengah wabu mau tenu wabu mau. Ayo wabu tu esa sen dion tu wabu balik milion. Saya tadi ngapain tadi kayu, seperti mana madam speak. Sarai apa, senak kata ina peniang oyan warok oyan pas nak mengakian wabu balik milion. Kalau setara arun tikikiya mga kayo, seperti mal figa itu ko pa. Ireng korokora, inora kitinan. Nikali piyok. Anikali ni ate bodan mamat. Di na lang piyok. Ngayari, ito ko pa. Nanto ko ano, si katayin, nikali mo yara bodan mamat. Asa kita pagkira, ibon ni Dora. Napunta bodan mamat, ani napunta ate. Ang mga tabi-tabi pa, iwara. Iwara, tabi-tabi ka na, iron di, titaw tayo kay. Ito ba ang kiribas? Ito ba ni, ano yung punta ito korak, sa ko na, iyan ka kay kayo ko. Sa panuri, bahay ka, mas, sakit taniyan nunuri kay may main. Ako, para kay kanuan tawak. Ay, puputo takanta ni nga naman ito ko, ano nga yan eh, takawo niya nga. Pa, sinataray para wakin ka pa ni, sinagi tapitapigila eh. Ma, sinatapitapigala ka na po ito namatay. Ay, tirano, mentukuan, ano yun, takakamuri. Seperti Madam Speaker. Kami mabuhay ko na baik. Tuko, sana ko di, tuko hari mina. Hari kangay, at ito ko di sila kaya kangay. Baik, ay pun si dia kawan na baru nami kare kemana? Asi, sinakakati sila kaya Deputy Madam Speaker kangay. Amais, awas ete bengkay hindi na kwak. Inon tiri gabu atas inang kiawa nus awakin angan kare kemana kita bawa wakin roni kare kemana lagi sinwaki yai tau ta kayu men ta kau ai ka kangai katakin katiri kita ko katiri kita ko ari ai pa yan non rom te bodo namat pa ai pun nakia tiang ari sinakon ari yang mana ni kare ito ko pa kayu te drono wani Seperti Madam Speaker, Pak Amais. Asan ka tibi nako kay nanti. Artain na ni meroro. Kaya kito kinsa kina kita round now declaration. Ya wakin kay norakin nan. Para sa kisiti ako na rin na ngayon ma sa tima to ang ay man na raitira at botag nako.
ni ang iya pa na ki kiri ka ona mai siri yang ka ke mane asna wa ki non ane te benno sina ko ono na ka ke mane ti ka ina no ngai te di ano ko te siri yaki million te di ga yo ko sa mon mo million aro na ka ke mane ni mga ron ni ka ke mane menara ka o mi maro ngai are ikangan wa ki na ke eri ki mente te ko wa de sina te te pegiran dai no te ka pere ka te ni mane ka ito ko ba te wo wa ni to ba sa ko na ni ma ka ke e ta ni mane ka te to te ka yo te beti ma si te po ta no ma ta ani po na ta te ro ro ko ta ko na ni wo te ro ro ko ko man ara ite ka ite ma ito ko ba ante ka na te beti ma si te po ta no ma ta au a mai ro ro e se se ni ka ri ki te ni ngara yi pa a mu ngaro te po ta no ma ta a ki no no ri ke me mai o an ka no an te tai nara te yu awan te poes na karoi ya te mane kan te maguri ai te mane kai inon te podan namat inon broia ante ka na ka karun te sira ke re oi menti dirari hai na kon sakan ka kai te sabun ka suko na ko te podan namat pa na ka kai ai to pa hangin te rong rong esen ngong ya mu ngaroi te podan namat na amoi sakina no pa to ki kan na mo sila kamai sirik sila konari gin karo te yang ni kari keman entero paina ina kari karo ni mauro te bodo na te pai ya ka te bri ma dan sika mga pun te pin te bodo na ni ka ponga na roi te ka pai ya pare sakina no pa ina kanta ni ngana te bodo na te bang kun ka kari kina wina ni ka to abong ai ste yen o wa ka sin te pe ki mai no meroro ye ni ka ponga na roi te man yu te bodo na pangkalan mga pun karo ni kapungan na ro yon kali-kira ke aruna ina mga pun ti batuan te kapaya ai pon ai bukin ma tira ta ben tau ta kayo te ti ma speaker na koroya ina ti ma to ni katene ga manikan ai karo roi na ko ya na podan na ata ben meroro kan madam speaker ko ja puto ka te bilang ka to mo na yu buki ara podan na mas ai era nangoy ang iran ka ben dai no ana te meuri terlalu tahu, korang. Korang pada minita, arasa merorong kan dari mina, pada minita, untuk botak ini makuri bukin dari ruang te meauri atau kata kihara kihara popo sina wan na ko inte te minita. Aya, korang pada beti macam speaker angkai ang mantai meroro yang mau sama ni bande. Back to wayo, yari te makain na bawa tapi tu emek. Unumanin tu wae ni kai. Mai tu wae na kotaku. Kain de betua me ni kapeni me yon de betua me on tabo ke me ni ka mauru ko de beti madam speaker de presidents ka woman ridan de kaitara daun mi ni kapeni tante yo ake ma ongora ameruru ama ongora anterior ka maurida anda pero mo ni mauri Ya, ini. sabari ka ni kana ho meruru ibun na kan meruru me ari tap to bok tutana de bota ki kwa yon de kata woman yo ya kabe o ni na comment direct meruru imani wagni o meruru sa bayro ya karapa mo ta comment resistance ma anatani makuri ne kata umane amon band de bag to wayo o songo ironde ta comment resistance sa bayro ba e karogi apun karogi kind finance sapun karawar kata umane aira parayo de sa bayro mai maina ana yiti tie ana yiti e betera no men ga karo era kata umane nga isa pun karo era kata umane kora bata ka umen berestenza ko to mane nam sa korbo ga puto nai ne ana tari tende ne po puto nai ne ona staff nga bane ga puto nai ne puto mane am nar kora mi ya me uri ni mi ngo merungi mi ai pun ka payara ne maka ka payar kadi ma to sa vere e mo me desiragin kangan meruru ai ka sa ni mo ba kangai eta wayo ayo tu maruru tu wana ringa wa awen nanu nika kukuri yei pa yo se te maruru ba kangai heka maka pesari ko ba punta wai hoi ke ya ki maruru se pai re ke se ri ai musira ke na ko pani na peram ikara para pai yei na kai se pai apa pon ko na anto ki na non chameta e ko na antau ayo he ki kona Hea ki gona. Haere pati mea roroan. Mea,
Ia I te wari o te sigo te sabe baere. Ako ka ngani ka roi am katau nari te sabe baere. Ko tau I ona ke asa niki. Ko tara I am ka pere mari nanon didi ke ka anako. Mena makaina ka anako. Ako ko na anwar koi ko ni ka ngai. Toi na rata wa yo. Meni punto kinda te sabe baere. Sasan te agindan tayo na o sabe baere. Aki ang makaran na tua. Aris na ka ngai. Stangira teni puite milyon dua buat tengah dua mai suat tara o ono puite sans. Etawan. Hake makaran da suat sepa. Sakaro ara katau mane. Te katau nari. Pa na tau ke naki. Ako na sila kai pa tau ayo. Kangara kanta ni ngai na tau pastera tarare mai mai. Sebaide e me mena pete merurua re kangai. Iei ka paian te giri pesin de katau mane iyo. Ai ponga na ipuin de giri pes kiek. Kanga sabe panga kaya kana iyo de sabe bai. Yo wei te wei asu sare kaya kia ka paian de giri pes iya ya ki ponga na. E poni pe ani ponga na sabe bai. Me e kai de merurua re mena. Iei ka paia u iei kia de katau mane. Ake ka paian de giri pes iei. Ai kia kora. E ka ante akin te na yo. Ai ro tara ka paian de giri pes ai na no na. Ai ana ke tara ka ka paian de giri pes iei. Ai na ko te merurua re ka ngai. Si te me to no ora ki sabe bai. A ti me to ni besara ka ngai sabe bai. Pa ko mata ka ta umane e na ka tuki ka ngai ni ka pere. Kani im ka ngai ya na mouse. Kau pai e na ka tuki ka ngai ni ka pere. Kora pun ti me to ane ba no ora ki. Ara ta ko mga ki ora ki bata ko pun nang ni bai na te mara ki roi te ka pere sa te exercise. Ai mga ki no wi ko te men. E ka ngaro. E se vai I te aki na te potoni o re ka ngai. Te kata umare yo e po poki. Sa ko nan disputa. Te mane ni karani nanona. Te mane na ki magulari nanona. Te refero ari nanona. Te roi buki ate ari nanona. Pai ni ka pene kana. Bonde ta kata kari se ka kata ira ni ei. Bonde ono pai ani nanona. E bonga na te kata umare yo sa bai. Sa bai. Kana mo te ka ngai. Saneng dikira ke noraki. Pangai nang kaya sekolah kami. Ha? Auto kita unik sekaya sekolah kami. Puringgi aku orang itu. Hawane dah kangen sampai. Kau semua agak orang dia terais. Tapi sehari aku besar tak kamu ulang ke. Rap. Enak aku tenis, enak aku de sehari. Kau nak yang ambil orang terais ambisin. Ai perakin ngô de sin bam au ko por to wana de to ma to so ko so au ka kasu to wana wisa ko si ko ningam ko yen hande ngani ko re ku se bai se bai ro se bra ngara woni ngo ya pa ngana ko re ki bugina po ngana ki te mane mais ko re ki bugina po ngana ki kanam terais ko re ki bugina po ko eri Yai di bukin de orang sebai. Tahu kau nak anda tahu ya kira ni kan nampak tahu betul nong. Oh kira ni. Kau tadi ngerus enggak buat. Kau kan contributing factor saya kau nak. Yai di kita kan kau nak kerja kita orang. Sebai ni. Tapi nak kau nak temu orang kangen. Gana itu metu anu bahagia kamerungi yai kiri bes. Ai bukina kita bota kini kuapo. Karena di metu anu buaka ka merungi e giribes kia tei e bukina kita bota kini kuapo. Sebare e karona moguri tenis. E karona moguri de the out promotion officer. E karona moguri de sariri. Ona dia ni kangai. Angge se teriri sebai. Kalau tu wasu na day na tu mana kau yang, panagi berkana kau matai aku na merungi raya kau. Enak aku terseriri, enak aku tersedenis, enak aku ter promotion officer, enak aku tertahu kita. Kalau ini ni rawat tepung, mengok kita na baru nari.
Ange pe kita ia te. Era te bota ki ni kwa. Era ni mais te pe kita ia. Isnanu de se bari no ni esa dagi na dai gano. Kani te malnutrition you don't te. Oh, intervene the social worker. Intervene the police na hun the family and the guy. Era admitted nothing but malnourished. But the malnutrition is a bad not back again. The child negligence. Ko neglect nasim. May kai. E te imento an bugina kita bota in what was bad. So bad. You know. Ngora stereo meru I can be back. I don't want the don't know in Melbourne, the Murdoch University, Bugiade. I karawa the man at the professor, a karawa on a presentation. Yon Meron Taran de Betepeki, I kaputuan meruro, a kaputuan meruro, yon gibes. How are you on a meruro to one in the bad and now I can tell you, but snapping in Nora. The professor, you book in the poverty rate. When 2019 na 2024, yay the reduction na Nora kaya kanya te bui mani mewa the percent. Men wapi na 5% ngay. The reduction of the poverty rate. Yon kiribes. When 2019 na last year. Ano tayo karaw ginaban na diri gay. Andi natin ito ay zero. Ebo na ko na zero sa bad. But the way as you know there's a bad in the presentation na you. And the presentation the professor ayo and ang current and a presentation na you. Yay the reduction rate. The poverty rate yan kiribes. The one na may buon na slides the professor ayo. Ayo kosa. The one on the slide ba. The infant mortality rate, it declined. The under 5, it declined. Yet the already got the Tamara said bad. You only give us. I come now, Rayo is a bad. I am no recommend that a yes, and Mumaka gain at the beginning of the woman and a meroro. Arun and the Kataumane. Pa iya irakan te meu roi. Ia ni kiribes. Hawa iyo ipono ia ki yung second nan. Kita ay karo au literature review yana. O ia kama cross the article ayo. Ia. Ipono first stand by. May win the professor ayo ay nora na slide. Ay ni pakaran uye. First stand is a bad. Ay nang current. But 2019, now 2024. Ang ay kote ba tira usida kite sabay. Kuna songa ba nga negative reduction nan. Trat contributing factor na konti reduction nan. Ang ay yes. Pasong ay mi mera kamasan na ngay. Social benefit. O te tranari de na social benefit kita po. Temarin ni kara, temarin na kamauri, o temarin mau. So na ba yun na punta ka taka kang continue na nga. Ay ka mew na yun sa bag. At sa bag niya, yawari yan. Napunti mo ito aron di meruro. Ano tabi ka meruro, bato ka ngay mangay na sinatabi na para meruro. Ay kayo ito wari pa katigyan. Ay sa bag niya, no kaya rito ko wari ka ngay. Tapota kini kuwa, tapota kini, ni makulian ang kura-kura na kape naman. Ano rin na itagin na, meron wakinan katiyan na foundation is a dai gano ko ay kangay ayo to one of the foundation ay ina ko na antaraga pati investment di bugin meron hindi kiribas temontay na registry kiribas ay nakatiyak the foundation na yo pa te usa ina contribute te usa the more you use it the more you contribute. Awan roy yun roy. Amen naman nalili kayo. Sinakunan ka po nga na. Ibukin ka marunungan de kiribes. Sa kunan ka ngay. Awayo de investment doon. Yari ka para ba sa bayan. Takataw manayasan na kayo. Ako ano mo maruro. Narunayasan mo. Tabota kinikuha-kuha.
enang ni kura na kapene mane. Sebaire. Akara sa puni ka nga impo menteri ki apo. Koro ko apo am bena to. To wana the sleeve the bena to. Me wani me wi. Wowa. Te wi me to wana. O ma ka po am menji ba di ba po kari. Sa kapiti na keri. Sera na ri sebaire. To anang pun si pa inora ke ako na food. Sebaire nga na di the foundation na iyo. Yeri kera katartar. Pas na mga nakundi keri yon. Senang katanya ni kakak yang ane ti the JV bukin the private hospital. Pakana nga yari kunan na food nang pun na kun the private hospital. Awan jero ito mera. Senang katanya na mendevelop mina kana ba apa gitu tay. Awa akaya akin na mira. Senang katanya develop the idea the health cover, the health insurance. Kuna pay na kun teki IC. 1,000 na wari. Na kuna ni bobo yan. Yes, very. Sina ko kyo kare yung. Are ko nganek. Sa kinano po nganek po ko na orki. Ko nganek. Ko na ware ni ka po ngana. Ami yang oresa na ngani ko to ware karo. Ako na ngani ka po ngana roy de benefit ang. Pa ko na meron. Nakana ko po yan pa ita biwa. Ha nga ya ko po ni mo orki. Ako sa ko na ko ti orki. Ato ako na mga bugina to orki. Ako na bugina sa tao tayo kaningay. Pare kaki ada so benefit, pa yon nes merum. No. To ayo tapau atau ayo wana ya ki oraki. Ngoy mare. Senagi bugina teni benefit e gare se paine. Ba. Apa ka puri ara boda nam. E roiri de benefit ereki. Na puni ngaira. Ino metara. Ni ka pongana on the abuse the benefit ane. E karike te oraki. Karena kau bapak tahu ini kata abang ini kan kakak mahur. Aku orek, ande aku nak bugin. Ya orek, tahu teh ayo orang ini wah. Ayo pun abang ini mana? Ayo ngai nam ngai nang kona. Aku mau kangat di bilogin gue. Aku sah aku nak bugin ante. Pun bugin aku nak ngai. Awak yang ngai, ayo tu kita. Oh, bugin aku. Nasi udah mak kado tu ngai, painain. Ya garau era ini. Yari senagi, oni kain meru sepai. Ni kami abu bi baik ada roy. Karena iam kang ngai kina kau puning gue aku ni. Sakindaran na bukan begini teman apa ya? Nasa ini mau arah king gue lo. Tahu tadi ke kau hari ke tapi tu bawa ke anda 5. Orang ke bayar karo atau bau. Anak kaya kan ayah karo kan. Mangai lagi sapuni kau ini. Agi yon me diri. Puni era yon wale. Senagi begini. Kora-kora sepangan debota yang gua era bata kata umane yon narun tarana. Ako ya kita. Ya kita. Mesna kaya ngaran bis me kagin na yo. Awar kanta ni nga. Ina wari kan kanga te giri bes. Aga to ginta tamaro. Astar sonoraron te. Debota yang gua meteor ke banang kora. Senati meton krois pangrai ka. Ni kare ke pai mangai ra kain ka pai. Mana dah tadi dah kami tak kaitar, ye yang kata maru asina karoi. Anda umur roi kai sebai, sangat tu kai orang, the mauri terai itu temu, kurang sebai. Kurang te meneta karinya, ngani senang hundra sambil orang ini mina pun te meneta te potang yang makuri kari kira ke kati metuan kora orang pote ke wataras. Enak kau te meneta. Kurang madam te pedi speaker bukan nang lagi orang bawah benda meroro. Ay mainan ya mo na matakan ka mauri na koy mo na kon presidente ka woman ron milita dito ta kaitara tanti in kapane o kanti tan poto komenti nabsti the finance adi o pentan ngoran kapane ya mo na matakan ka mauri na tanay makain na pa tamana kan to mo kuya mission ka mauri den kapane tamaron te pakanta yai na pa ni mauri te madam speaker igore to wana te sisira kya wai meri ya kainta kaitara Reka ngai tekana. Tira ina raka yero dan tekatau mani. Tira ina raka yero dan tekatau mani. Madam Speaker, ita kina kayo rin teman dati. Seti ya kadinya kaya teman nara sa kayo dia yang man. Ay nang kadinya kinap. Yung mga purko ka tisirak yay. Patiraro yung principle. Tiraro yung principle. Payataya pa. Nakaya nang conservative. Anangin daarawan nang atiman. Ngayon ko punta tipin pa nang mariri ko punta na the market price. Hari ko ran karaka. Paano ako?
Okay? Angka ya mga kaya na ko rin kangay. Tiram ka makatauman yan. Inapita meron tayo kilipas. Okay? Sabare. Pero kung nakatauman na napupuwa tapon di milyon. Ayo yung mga kira-kirik. At mo doon ay kapuun karakin kilipas. Pa yakira kita katauman. Ang kanya kita katauman eh. Yakira kita baron meyaw yara po tan nam. Narin yakinak. Ang katauman iyo inangin kakawaki na ko yara po tan nam ta. Pa nang hindi nga ron meyaw ya. Ko na maruro tu dar sa pare yon ti takan no ministry na nang katwa ko maruro yon no ministry. Ara ka ngai tabi mete pa. O ti BUB na tarif ti BUB. Sekatin kakain di BTP madam speaker pa simila yan di BTP. Okay? Narakakaya, emimiri. Siya kingay dito kapanin ni Pubuak. Ako wa, siya kinibangay dito kapanin ni Puroy. Pagyan pa, tipiwa, kana Puroy na ko ito. Mas natara niya paskangan, nakapun na rapa, madam speaker. Tapos tara, location ni kinipas pa, emina yan, di mapi. Tapos tara niya pa, may siraron ti, te cause ke, karukuan kako yon na pera kinipas. Sinangin, naki-privilege na yung madam speaker. Okay? Paapera, inangin Pubuak at afraid ka na kompe, ako kaputa ko, kanto ka, manapan ti napa kaya karuro ko ikakoy kitipes. O ngay na tuwa na tikapanin ng Pubuak ka, ni kanto ka, po narakako na ko kitipes. Ni ko takin mete pa. Mayroon pa pas katiyan kikaya kintay ka na kung katiyan punuwaki na, katiyan to, subsidize daw tayo na rin na technique. Okay? Tidayay, asto nga, pasina katiyan to ti subsidy. Katiyan to ti subsidy na ko yara po ito namin, tapos yung kiri kagi, pun pa. Madam Speaker, yung may siya karoy ito tayo. Yung may siya yung anak ko ito tayo. Ay ito ko ba sa time, the wake up call, basta pun diyan, pun tiyon, weran, pun nakitang niya pa nakapapuniya ko ilang tatay na ko. Ay karapat sa may Christmas naman, narito yung narekangay. Ito, antay yung atika. Naan nga kay Noro, ito pa yung nakawa. Parang pun tila kin nakawa, araputan namin. Madam Speaker, ayo, sa katayan ngayon na kahit tarang kayo, sa katayan, tuwangin niya, tiputan namin, taring kauniyan ako ito tayo. Pa, ipupo ka po timew. Pa yung kwarili kaya nga nila ito tayo. Aki may po ako na netwise kahit tara kangay. Sa pupusin kami tiputan namin. Ani ka kwarili kaya mi ka pa naman na konderiya. Aki netwise na nung nagyatek. Ay maroro. Mas ikaw na tiputan namin na kung ito tayo. Pa yung po ka po ni Pai. Madam Speaker, ngay timen na imemew ko na takataw na ni Muengaw. Kung na nangin may skay na wow siya kung na warik. Ay imemew ko na takataw na ni Muengaw. Ay tuang kami na yan, kami kahit na wow siya kaya kamakuri, bana pa rin kamakuri. Madam Speaker, ngay timen na ay kamuha na kuya kain na bew. Pagya kamay na wows. Tuwa kay yara kariwin na raus. Sige mo mo isok. Pagya kami na yaw, so say kami na wows. Ay tete roy na kuya na tuang yaron timew. Pati mew ya bubuak. Siya kaya rangan. Burka. Sekali Madam Speaker. Okay? Mereka nga rin ako yung kain na ba ubuki. Kaya mo na naman nakikura ka rin ubuki. At ang nakakaw, kumay na ko yung kain na ubuki. But sinalid pa yung example, Madam Speaker. Mas nakin ako min kung niyara po ito namin. Ang serye hindi niyara po ito namin, tapos tirayan ako rin. Kanina ni may isang kape naman eh. Kataya ka wari kaya ang kape naman eh. Tayo ng kape sa tuso sila ko na kung dito po kung nape niyang maniyay. Dahil di pa tayo, sunay kinapunti rin sa tinibugita punti tara. May sa kinapunti, sa kinapunti naraman eh. Karena sila ko kaya tipan nang ko na, tenu makiya ko tita in the week. Ako kami na ito, buwi na titara kaya ako dik. Ay ako na pa punti rice, doon na the week, nang pa naman yan. Ayara kayo timan na, ay ikatangin na nga, ako advice na ko yung tiputan namin. Yan taman na narin na itatagin ng tayo ka anak ko. O kibul ko na makain na ba, kung nasimusin ko ang oras, kangay, tayo bibitaki. Ngayon ay baka naman na titaw-tayakan ako yung timanin na kimakuri at timanin ni Kara. Punti takatak, kumiti. Bakit hindi ba siya kaya na? Sila yung kapayakin tiyan na pa yung tipitipik. Pangay na kain kitibas, pero niya niya pero inu yara karon sila. Ito ba yari sa patay we. Pangyero ko timan yo sa patay we. Ito kita ko rakare. Ito kita di pana. Ito kita na kon nakawa. Ito kita ranar. Sa bugin na sa tawtek. Sa kapasiya yara ka pero man. Sa tao. Para kita om ka pero man. Sa kita om ka pa ka man na ko ito tawtek. Ay kayo ko ro kasi ko pa si kanon ro yara po tan na metay. Siya tawin pa yan ako takaway is. Au kinibora na kayo po tan namin takay bakay na bew kan skong ra. Ay ta ko na tiyak kay na bew. Tay bibitak. Skora inte meligang tay bibitak. Tang ko tiyan na ko na ko giburahan ko.
Angger ka man ako karim mambura pa yang ne tiru memem yon. Okay? Tangko yara ko mo kontera wara rimo. Pun diam beri mo ti mo kontera wara. Angger pa kaman ya kono kon mo skars. Tay bibitak. Pami sati ya kita ngene bibitak. Hoy kay ngoro mas ta ko bangay da tan kay siden tawi pe yara potan na. Asina ki kauni ni kangay. Bayan ngori ni kita man ya pa kana ko mi. Ayagi taw pa ya po ka ponte. Te meo ponte te rice. Mesa ki tutu angi yara ko ra ki kangay. Antay ka basa ta ka pa naman. Pa ko mga pur kay ni ako dito por ako na kay diyan ako ye. Ako na mga buko ano pa kamaitan na ya ka pa naman Ang potan na mata. Yari ikan tere na isinan ko mata musika. Kanera ka punti meo. Atan mo kuri sinan ko. Akatapuro ayaw mo kuri. Ane uwa ayaw mo kuri. Kada ko nung oran pero yakan kiti besa kanami kay nusiran. Haki ani metutu nusiran. Pakana ko ni metutu ako kaya mo kuri. Ko ko nan kay tarapon na murent. Ko ko nan kay tarapon ti meo. Ngai dai kiti bes. Sakitang dia para potan dameta. Anani menene. Nagi ka makuri. Eu kitari. Eu kite tenan te bukor kay. Siyay kapasa. Arariri na ko yara potan na meta. Ya tau timetu. Kunan to wara tisan timet. Ya tau timetu me tira ke. Karaw tabi pa yakan doy ko tay. Awani te mesi da silen ko nga. Kapasa do nunik. Ay temen na ko mo yang dai beso iyo pero. Simo mo pero. Pas ka din ko wari kaya pa kami na anti pa ya rice met burao. Okay? Oy kay taw pa rin ya silen pun start men muengar. Pakana siguro na kaya muengar. Siguro na kaya te botan na met ya mo isik. Kana ko fail kaya na muengam nakon nang pachit. Am kataw man ni muengam. Ko fail. Orang kan ni kaya dia pura kaya. Am ba pumakuro. Ato yon okay? Yari kay ta ka te pa madam te bi speaker. Era wata ko mi to ko. Okay? Nakabuya na tank. Akan dara na tank kan ibeso. Ang mga karikiri ka na tank bukin Christmas bukin kahit taraan na bitigira. Nakarikay na kayo message na ko ya kain to ko. Ge mondo ko to ko. Mondo ko nang nagtisipang dimili tan tararwa to ko. Ay to ginya. Temuan ko ko tirilig. Ay na aki mga tisisiraki. Tawsin Maungatabu ya tari pa. Okay? Tayo pun ko ya kanga ko na pun naki tibu ko ti percent. Mataw na yey ilaw ko ti percent dari na ko nan nek. Ito ko ka ito pa ngon di titire di tayo mi atam ti speaker. Akang yaki ti sirak yo antare pa. Okay? Ito ko sika ito was na kuray na ko ya kan di ada pun magun pa kiyak. Mas nang nga duang to ko tano ko kawari na kaya po namba. Okay? Ang ita kan sa mga kanina para sa pusti. Ay mga tira, ay mga kira kataw man sa mga tunga ba sa mayara kayo wari na kiyari yo kanga yari ki yari to ba sige pun kati rakam pa na yo ngay ngay teman na ay kataya kanina to ko wa yuri ya awesawi ay ka itarwa yang kay the PUB the sola the cages mate to ko nang kawari na kiya kinang pur ka kiya the pa ya the CSO na ko mi pam nang punti yo ngay mi parang pun muna ba business ko ya ako kunan sa bakay. Antay mga kariya pa nakakariya kuwim te pun. Te yon ngem. Okay? Kataya pun yang hoya pa na seva pam ka karikira ki. Payangan kuro bugin tekantan. Siya ko yang kay to ko pa na kay. Ara tangi yon da ba ni aspas pa kay. Ye yan yon ko nan ko nami mo. Tangi ni pa ka pu pura kay. Pa na kay tara ko na kay pero ko na kay to ko. Ano ko aspas pa ni ko ni. Tangi kan pa yang untuk ite. Titarin pa digi kay tara mo kay. The product at the benzene. Kaya naki mga tara the benzene yung mga iskakuha pa. E mais tere pa rin. E mais the boss. O anes kata yung mga kayo na tres. Inanon ito mo guwan dito kaya. Ay nakanta rin ngaya. Pa inanon guwan dito kaya inanon arataw tayo kan dito yay. Ay naki yung mga disisak yung naki yung mga tissue ay pura kaya. Gaya rin ang kos. Na ay sakit the tissue ay mga tabang. Naroon na iskakuha kayo. Dito tere yay. Kaya yung kakayo po kung sisirak. Na yaki disisak yung mungkin to ko. Mas kahit ako ko ya kain ti rakampana ada tarigdes ba kain rakampana to kol pa kaya mo nan to kiti tungo yon da mari kito kiti da maro na tam speak asina por ki ya kini per kasira tapiraga te biubi kowa kaya to tan ti kira to tan ti terf saka po taw na ba ti aben ti biti kay kay darigila ta ko was punangin sinangin disadvantage pare aki nan indikera pao naron PC ya na
ana pawa reka menti de dam menti takrang ke ka ngai kamino te wira iri te tis e te bewa ta te windmill tapa te bewa ngai ri pas sakeri kara means o sera means te diesel anara nya kamno de long term sakata yan invest in the solar sakai tauna bana ko yara development partners pa bukira ana kan sana ni pondik phase 1 nari ada phase 2 ngari kira ke asna ko kono sina katina betana solar power itandion te MTC peso and anganida te korona au na ko ni mewa te megawatt awandar kantar ngan long term ina ko ri kiti manti ta yo ya perkanga pa sinani mga kariya ina pati biumi pa ina mga kiri ka ina rusinap sanganna pa na pun dia pen waki na kon nawak mai bukin tong ra na tam speaker ingan di biumi ke ke yakin ko ispangana na kamden nguding apa tiran agia pon te kain no sinano ko agia pon di service e program line kembra utar ko ne di biumi ko di biumi ko roya agia pon na service agia na kada mana di biumi na ika okay akana sare dam di biumi ke matam speaker yes walking kay the conference to one I told militant tiran at kain no sinano dia pa era kini pesa ye ke imo pa free anaran angin na penti biumi ke pren ka po ke yaran o ya kain no sinano ngai lagi kini pas e free tasa kina ni no rayo Mary pas na kakay taon na pa ako kampana di biumi pa ya kini karoy ayara po di sare angko e kada ka mana ye di biumi e kay tara an operation yan tis a kay tara na pa operation yan kain no sinano ayon tiran yari pun struggle to tanah kampana di biupi mengen nan matam speaker airin mata ta ibi kan kiti pas tik kan tarawa di ne me peso pa biupi ye te ba ye no rating na karoya na koye tan tanan grassroot people kidaran kadila no meta ke meinan aya saran na pa the lifeline customers ena kai aya ka peneman to wona tira makaina ena kira ka ena aya consumption ena kira ka yon te bubu te kilowatt ada sangana kingai dita ye te pimen me what the sense ada kana erom yaki ko mita te bubu te kilowatt angkan ne mita ko nakapaka yaki ko no te pimen me what taran te makai ayo e subsidize te BOB na ko ye e subsidize te BOB na ko ye na kai mai sia customer sing wai kai te montai gesto introduce ai kai yo to introduce te rate ai tenga te ni bubu ta ngai ko te pai ro me atam speaker era kon tenu wata pun tenga mai sia customer sai kai paya mais te ameta era pa kaun manager nais era pa kaun te ameta era pa kaun kawa kina roya nais paya nagi kapen buka nais angin te taing ko ngi ko sina ko men na mouse e meu de fan e ura taura insinano ko ura karo ko bi ma watel ang kaya ra po to nameta ara pa kaun nayo pari yan to na ana policy to call kana ko san get customer yon the lifeline ana yo tinu wati tayam tay na makaina na mita ki yan te po the kilowatt ako ti mo tina pa nakon tiri ki pata customer ada the lifeline ada ko mga ida kada ti bi meni mewa sense na makai ayo the cheap ways in the bit bigena ati ti bi meni mewa sense the kilowatt angi na kai ka poro in the bit bigena ti sense angai na era ngi pa ayo respon ta ki ni ako ra ki na angi ri yoner ki kan sara ni pa non life customer ko ko nan da food pare pu ra kan nan pu yaro iya mois walk yam TV yam ya condition ngai ko bura mena pada pun ele ka paka te rate ya bura par ka ko me uro iki awakina no sta ke ni ya meta kina no ai to pun ngai ke rameta sina ka pena ta iya pa awari ke ya ka iki yare meta kai madam te bi speaker ai kai kan ko sa no ko ya an kiri pas pa te bes ko ya kan tau te kai si ka ta ya ni ko ya pa na me uri ya kampana ana me uri ya potan no meta ai me uri ni pa te tau te era neswakin kai era ka pun kabak nang ko penen te nako yara poto no kawa kina roya mane manage roya mane kawa kina roya opposite kram opposite tau te ka opposite bukin te poto name te abai skiri pa sepanen ngoi te meri ko na mutu karawa opposite karawa am katau mane pai da wa ko nakapenya menam kare mane ri ri ente kai matam te speaker ai puto ka te warkan te mon pira yo ante katau mane krop Rapat menit ako karinya ki ara samerora ni mina punti sa tiya karinya ki te mele may no knows Honorable Dennis Kamki. Waisang Kamki. Yan ako yung te sa ti. Mr. Speaker, sa pamatay na benda tayo, yung mga panahon ng meron ko may tanma ko niyo, president sa comment, yun ang takitara, o pilitan ka pen, mga ngayon, kasi mo na ng Diyos sa'yo, hindi ko tayo mo ko ano knows,
Meron yung meron ang barangay ayo na natap. Apa na kita baik kan meron na te speak up ibu tak ka. Kalau ini ora kalpa na tira kita ber kota. No wapo ko na nospa. Kay buta ka te kosa yo. Te kosa apa na bonga na pare takataw barki. Ui dili ka uwa takaw mo. Tama ni meron na benda na banaon ka kakataw. Gian lagi asan morali to conversations man tan magur. Asan kainan makuliyati. Apa sakti itu magur ya mereka ngari pa. Ani pun tatanno ko talaga ko mete pakaw. Te korakay mete korakay. Te tumagul mete tumagul. Yesula ko mina at kapinin ta mero. Speak kay kad mero to wana ngati te puginti ngati tatari ta ko ngati abusan mo dari. Asan mero kinak. Ang tingnan na Diyos ni iyo. Ko tayo ba nang daw ta ngati tang do at iya ta men ngata ko pa yan. Kura ti kainan. Ako nga si Bante, ito pa tayo ay umani karo ko naman. Kaya lunch show. Ako sa yapon, ano yun may auroy. Ngayon ka na rin bota ko ninyo mati, tiyakan. Ko ayo pa, sarili na ba, siguro tayo yapon, yaro ko tinikira kang kay, yapon tinikira kaya wakan kay. Naroon to, punti ka ako, at ngay, ito yung kakawag-kakawag. Sabi niya, tapos naman meron bigyan taka ako. Para nga napati, utara ito, utar. Naroon na tapos na meron yung tesok aki. Para ako kikaki, bupa ka tesok. Mari iyo, bupa ka tesok, basturya. Mari pun, apun excise tax, tesok aki. Nari pun, iwet, sa mga pun tax ki. At apun, ani pun, esan karaw may main, ani sutitan niya. At bugin na ba tapon, katay namin kakirikaki iti. Kaya nung kapungan nanti, tiso, balikan ka George. Sabi ka sa kanot na iyo, nung kuwa ngayon, sa business ko ay matis ito, kuta rin yan, takan ka ako ay ito, tiso. Nas karawan, pun karawan niya ngayon. At tubo ba kaya ginawa may doon, tau teki, pun may riyan business. Ano karawan niya ngayon. Tawa na si Teteri yun, tiso pa. Tiso, ngayon, takapin yan. Pari abu ite persen na nari, na tax ki. Na wata tayo, sekolah ora de soko ba. Sekolah ndo tanya mente, kita pare koroso, kita pun koroso. Atau kita pun koroso ya, kuna nangani kon katobo. Kapuan tetat ki. Ayo kuna nangani kon telepon mi abin tetat ki. Ana ko kuno kana semua kon mente, tewari telepon mi abin tetat. Kuna nangani ko, tuwa to kantina, tuwa bin bus. Kanto kanti, tinilabini back, nana sinilabua ti back, at tinilabini, kaya ako na hindi nila tungan to kanti. Kaya tiba ka ako, basta nakatay ay iti, tiba na namin. Pag nanilabua ti back, ti kaya. Kat po na, ti phobia, tiba si po na nakabuhay. Kasi baguli ako na hindi, wanu tabun ki, ti nga, tungan to kanti. Ako na maguli, nakatuwa po na, tungan ti back, ako na naman ko to ay suwa, may suwa tara, may bisanski. Kani. Kani mga nito freight pare ito si IF ye. To sa to yung to freight to may gino may wabu to dito wabil bus. Wala mga nito to. Sabay may yata unu wata unu nilabu wake. Unu wata nilabu wan ko kare ni te pek suka ni nilabu ba. Wala mga nito katukan to wan te pek. Ano freight to wan te pek suka nilabu. Kisi te may suwa nilabu. Ang ko sa me ponte rete. Te mete lua tara. Pato, te mete lua tara. Ang ko sa me ponte soka te me son me bui. Agora ano ko te bui al me bui sanske. An kan re deleni ko sa yaro kai. An sa maguri kan ana na custom. Te deleni ko sa te bui al me bui ke. Do wana te bui tara. An me bui sanske te tena te back. An te me bui kechi. Agora ano ko I'm selling price at 46. Tapi ano tara ki, tapi may suwa tara ki. Ako mga karini dinasas to, delivery cost metera ki, orang nanti kita. Ya pun kain dari tapi may suwa, pinuanu ki, bali. Dapat apa isin te isi, te terari te bek. Ada kan nanti, surang kan ni ke, abu tabun te tara. Surang kan kapona ko to, no buya ni kena kaya, ngate kan pilih kan diki. Sa tayo pa, karena mga terais, nga, terati, ito kamu di dia terais.
the rice is free. Agora kumangara ki te tan, ora bubai te tan, ate kan puna dan, akan samina kan ya ke, ya sun siapa ba, te betai, ngai ta bisnis stangida besnara. Ngai sina musiba, sina sitara tau te kayo, sina kai lori ka sina. Ye bare, te bisnis ka te taka ko na ye tak. Ani kan te tara te bisnis orang ada sesan sendiri met bisnis. Sendiri kona ara custom, kita ara competitor ke. Ani kan te bai kan merwakin na begitu. Te tatarente, bupakat te ka ko ek tingin no tongat. Ani kan kota de sabere. Te nauroi, tongat katok pe apo ni. Kau pe bupakat mita metra ke. Mai se te pe mita. Ngai bo si raka. Ngai ya pun raka no ke tam bisnis ke. Ani to komeso. Ani to ba ni te tuan ka wan tirgira. Basna nga gide ka monak basna bunyi ki yak. Ana ko bun su narum. Asu su narum ta taringa ta pe ana korang nak. Akete. Sila kita kangan kon tai ngaro ori kanwar. Bane na nga. Katene be lira ri rom. Ana vi auroi. Wa di tai sina be pa ka demon. Ai ko wa de sa be nga to na te neruro me ditrari nga ma. Imalek te to komit. Ma monta yo sei. Sei ngai to te tirari. Khos nga to komit. Ai to extension kita rame. Sen va sei ngai. Ana ona manere to komit. Ko bundori no tara mo ye kiu war ngaro won wari. Patra bona to komit ya. Saber ya dada na ngan no komit. Ale pun gina ba kain. Sa tina wasi ko na konterana rin takataw man. Ai pare ai kai te tran ka man ya tongat o yene ba takataw man to komit. Ale ke ai sa sikatin para ba tarak pa to komit. Ngai taraki no na ngai kin taraki pa te pa ya ngai erori bukin takataw man yo. Ana strato ya komit te sabere ana tobe ana eroi hom to bara tiwara na yine ke mete trari te pongana te kharki mani kan mbauske na ko na taye ke ana sisma uri ke ora ga net value pai ko pai na tam ara ko ora ke to mente tu koroi no kan te ko bono ko ke kasibe ko ni te ba to ko bono ko na ko na pun koran ma kitin na lokoli ye ko ni ma to ya na ka ay ya ko meti ko te pai ya so ile be ta pani noi ya susi kana ko na le ben nora ki ne be ye na pa ayo sa te ta ka ba te maguri e ko ngana bu ya ka kiras to wona ri te ai no ya ka te bukin da ka ta bukin te ko meti te ka ba te ta ta mane yo a to wona te ra ri te karawan kan mane te ki be Nanti tu stick flight ni. Ia tu orang tu yang kaya tahu ia pa. Ino dah berapa orang begini na orang nus, pari nus. Kaya terahangan teran tourism mari teran tourism yang tinggi loro nus. Asal mendo yang terahangan ya yang sustainable terare schedule begini domestic flight. Ayah kaya tahu orang tu orang business kaya orang bayu. Orang tu orang kata mana yang pungan. Begitu tera orang kita terang ayo. Terus, ni padu bre. Atu orang tak orang ini orang mana opia bayu. Ini kaya tahu, kaya kai. Ayah tapani, yang mana tapani na, jangan tu orang nus, orang ni betul kaya. Sedang kerana mana betul kata mana ayo. Ini ni betul mana karakana. Orang kaburan ni begini. Kata merawat, kau jawab ni, sebab tu orang terang. Jangan ni betul kaya. Ngai yang nus ngai ya sebab karawa kita kawai kata merwak asal yang dor tu merwan ini sen kaya tahu nak tahu dia kayu anda tu orang tu bayar isi nanti lagi yang bota tu asayu kaya tahu nak tahu dia nak asal nari makudia te kata mana yo sengaja ada sebab anda pergi ke kapan dia kita yang siguro ako konton na bayani na. Ay ba sindap
ay kira tenore trai tamu Ora pate sate ako kami tene pe mai ke pusiko. Ara sa meroro ngane rimina ponte minita. De bota que makuri bukin ka tina pero tau te kaina noa ona bo Harry ta kai sena ko te minita. Kora Madam Speaker, ina rang marere kina ba meroro ke contribution da konde te bira yo buki de mga takatauman re esan wasa de takauman prestes. Matai mai nai kana ko yo meroro atai pondiai ti tanah ta panani ka bauri ka yespati de tai ai mga meroro na koy mga kain na mobis de tak bet prestes kauman ay pun minita digdiritan ta kaita ay pun tante ni ka pen yarita ima kain na makura trawati na ita ma te bota kini makuri ha kate ya tau te kai na noa na nganing kami panani ka mauri diki ano visos te kaumen de pun ngai akatira kan wante te popoki bukin te poke veri matara de te kan ban mauri era igual te Madam Speaker sponang ni kai tau pa te poke veri matara de te yo e ponang ni boboki kanga itarai yo e ponang comprehensive pa ingen ke si to ngai rai ke to yai to tarakin te takatauman te yo pa na kanga ngaron tarakina mas kai tau na kuya kun to pun kain na robis te takaumen ne to te sakurubuk ma kain te nebu pa kataya kanga ni bobok na kon te takaumen pa inatara anapuke yo pa sinakunan read inanu te yo ai staku pa puti yang arang tamerwa kana si warwari yo sapundo tanap eng iman dikyane de Madam Speaker ako tanda pun ko kyo kare takatauman te yo yaki bo ke ta ngai na ro yaki rang pasin eng yasan ban yawo utai awar teririk ke sate ya yasan ban kangan diriran nai kai angkai kai yang ngati pa te militan te yo itaku narana te akinna yaki bo ma na pon no kyo ki te pa ya na te akinna Madam Speaker kanga pun siraki mai ro yaki ta kan ko to te men ma ko ari angin te tai e po to kaki takatauman yo ma te siraki hakana imina e ari angana ta nakabara pure Madam Speaker kana na pure harun na urai ma punda yo harun na utara tara ngai ai pa narun yaki kan ko te ta te menna to mania karinek ari e po to ka understand te rita ta kai ari punda yarita ari ta ko pa ana bauta kante te katauman te tayo ibukin tarakin te taman na kon te out te education te boris Madam Speaker ngaira soidin dinanon te aus tani mon te tau te kayo masikani ngani asme mata patira to agi awakinaki inanon te tai te katauman Madam Speaker igo bana paita ko ba ipitaki tokunan te tayo Madam Speaker pan te tai ka na ko ai pun to ko kita katauman ya tai ande tai ane pat mais nge yariki te mai ngina ko te Madam Speaker ya to ko ki ta katauman men te iterare o kanga ya tai pa positive po te ta katauman kai puri ina pa ta katauman ibugin te out ya ibugin ta katauman ibugin te police ya ina pa ibugin te education mayarang ngani nge to ko ki te tai ana kanga po siya kanga ngai ro ya kangai kupana ko yai pangkai ngai ya boto kaki pa yai bugin bentaya kana ko gitu to ko pangai ya tanano pun katire ki roi pa to ko detai ari ta pun yangan pakat de tautek atan detai na ba yo are te ingenge hatai apa alen menare ayari takingan te men na kun detai yo pai ka ngarawan ke pai na ki trabuka na kon te botan na tan kana hapon to ko na pa rabatan ta katauman e ugotak te yo ayare ta sporo ni yang kan te tirat ayare ta irang dapa panora ka kawakin ta katauman ma de na ko age naron dari ako sen ka para nako are nang ini ka kawak na service te tauteka are na usa ina nun ta katauman ai ge ma te mere ingan hangara ingan to ko pa yai kanga
tekan nurutok kan ya kangai ba na pon kasuru de Madam Speaker teme are pun teme nga tekan nurutok apa kateriana na kon tabutan na mata pa ya irang tau wara kona ngai ra stau te kan te yo me irang tau ri ngero na pa ngana kita kai ri ke kangai ngai ro kangai itang ina ro yai pa naro nare kateria mai mai na ngana ina suru indaro dai kangai ya ra ka ko takaraki pa pun tu kon na ko naro na e pon ko ta pa na kapakaking ki yai ta mai suru mang kai tai ya pa patira iri kin te ya no apon kare na ko kora ke ya to ko ana katawan to botan no ata taira pare pen te ya ne pa ta sa ko nan din ngai ra the next de tema re mina ke ta iskai ta ngane bare ane ya ki gebe Madam Speaker pa pon nane ya te ka kan tara wa yata awa ka ngai kamate ke ro ngami pasakari ni ngami panage ke ya to ko mai mai na arien kanga ke ngai re itago Madam Speaker pa narendra ite akinda irang sitaboro ko me terita ke ata ko wangan sibori kain da di poro ini yang asina puto kate takatauman me ya ki dang gotaroi patirate me ande Madam Speaker ke to te me ande ko tarakin narendra ya kan ko ke Madam Speaker me ya taya pa to agi tapon de politics ke yang wan pa ina pitaki jaro ni kai diri o katirian to ya pun naki ke ya pun ang incapable de tau te kayo ni kapira de tawak Madam Speaker ngai te menna ai te me to ni ko patan de ka una no de tau te ka hari ki ara minita damani ora belestens ngai ni kapane ai kasminan de pati ayo stapona no ra si yang o ya pa ina melroy te melroy me pun ko ona be to ko ngana ya pun yai to kin to kona ke me yai tan de ba ko ata tirari ki tira ba ko na ipo si sakina ya yo tirari ki tira ba ko yai ki tira ba ko wa ko nan tong kana aro ko yang ni bubura di kita kare ke mane ita ko ngai pa pun kami ni peyan to kona asmina kai de tai ai ke me ngai ro ipo si sak atang kana ngai ya to yari ke na ba manin karawa to ira bu ko te milion ke Ito ba, te pa ia pe pero ngaki, o ya po sen te ia de militan de communication. Are Madam Speaker, no kira ate te pota kini makuri, ai te bukinan de tai yo. Nakaita o Madam Speaker, pa ko, te kina ki pa te buwa tapun nis, me na uri ngaki, mangge mon ro te tau te ka ye te buwa tapun na ana mo sinano, ai sen pas. Aperin akuri ni ben, kita aku ni ben. Atau wana may nano na Madam Speaker kai tau pa inora ki kakawakin te tau te kan na magoro pun nanatay te tau te kayo te monte ana ngayon tayo pun kakan pa na te ang kan yon te tayo yo pa ya tagi di kirakin tawagi ingen ke te tau te kayo e pun na ki ko na bus ironan si ngaya ilang kay pa te yamo da pa ko pa tayo pa te tau te kan na magoro deitan roy te tau te kan te tau te kan the central government. Atira ka roya de tau te kayo. Arapati ya tapan kini bas Madam Speaker. Tau pa ekapoi ya councilor. Emang akarike de leave grant na ko ya councilor na bende tayo. Ikan nang anu ko te ware Madam Speaker. Pamaisiya tani makuri ni kapani te councilor may makin na korore and itak me Christmas jonun dai no pana pa. Tenga ispi metenu. Ay may sila te tapot na spoon provide te takam sila ay pun provide na the job opportunity na ko ya tapotan ta ngaya ko ra pa ngaya mero ka ako pun nora ka kawagin ako kotaray na pa the governance in area in doire yo mero ka ko pun kapoy si kapoy na pa council de tayo pun nan to ko pa in roire itarakin nawag me pusin ta council pa inako na ni karikiwa na ko ya na botan na arik Erang ni mais temakuri na ba? Mentebot men tani makuri ta council. Angka stara yari. Tenua tanga ko manganga de tayo. Tanga isbi me tenua. E kan tenua tabun te milion. Ako kapani na ba? Nangani. Na song ko Madam Speaker. Tahu ba ane skaparuan na ba tamani na ko buki. Kana sumulia kina de ref Madam Speaker. Ibu tak kita orang bukan terang, ibu nang teri, ibu kan kira-kira kian out islands, at the infrastructure. Tuan at paya yang metaya kian, pun tak kawai.
ya taya pangkana esa kawain tari ante taya yo ana mais ai kana ro kon maguri ina rang te vero tari angana te vero tari ina rang te vero neba ta kaunsi pa ta kaunsi da ari na rawat neba ana license akan ana mangari ke mentiri kira ke ane madam speaker ke ayara ita ko ba akan ya punya ire kere ken pain ka bane madam speaker ay ta ko ba hirang ni ka kai tau ta ka tau man ayo inang nebuara ke tari ki sinapun tapun the fisheries the tax ke akan ya kare ke mane ka apun nang bubura madam speaker sinora ya ka kamaguri pota ke kai madam speaker ay ta ko ba siya in ka kai tau pa yai ya ki suku narona te takare ke mane me tabin digirak me ko kana tirari serang ta te pangari narona repon sente akinda the fisheries ayai maguri ay kakarawak me ta ko bunda ki kona overnight atawanang bun sene be bai kande ata me kanuan te perong ya ta yana ba amerika ke perong ay pa na ro na makaina ya ki yang o ya ta si te ya wore me yang ya cabinet plan inanu te tai arang mais ibugina pa ina roko te tapare madam speak re ta ko ba ai kai ta pewa contribution de la kon de bire de ni kata umane bugin wanga wabi mo no madam speaker i te matori doubt pa ibun te maton doubt pa arang kai kai abu takak ibugina pa ngai education te out at the right to police ante tai anak yarang ke punya ina baka tauman ya kan atu tokwak angkai ngaya asiana na betinua pa po tokaya ke bon daure ke madam speaker ana bon tokoya bai kaparabu ngana ta yagi sagi ngai baka nasua pa nata te bai na noya te ben bai ta pa pananya o kana makin pa yai kararomen ana ka tauman te botan namata apun kamu mo ye te botan namata apun po pani na yai te tayo pa kuna kuntuan norak ge kita ko ba tanan services yang ata tau tekan te yo ta ko ba ya ki sitaragi tamosin nano may na pa tanan service ay ta ko ba anang kakatong awan hesta ko ba ikatima to si kai tau ba ikatima to ak amen tararwag may nagi paka ay nagi kuna na don tuk pa ya tak ay takanga ay nanti aku tapi wakan ya nak buat tay madam speaker ke tahu ba ya ki kan duk yuk ya ngai cuma tay data ya kita ngiri mang ok ngiri tahu ba ai kai au kai tahu kai ti nanti buat tak ni mau aku ya kati ya tahu tay kai nanuang kita kita mau aku tarawati na itu ayo au meruro mo hati na mo nanti tay ayo ai kabar apa karena ia ispan aku na atang karena ia akan aru tak ya usah pati tak kabar apa nako nanti jawab saya kau best nak madam speaker Kora bate mineta ni de points awar me rom tiri dan takaitar na ngani ko sati ya tiri dan takaitar honor poche seria ga ampon na kain. Kora bate speaker po si tawan. Ai si kan keta arun nanun nara rameroro are area te minita pa te toro to. Eneng me tata no meroro pa te te pirang ai tante. Pasina keep the government accountable. Ayaris manibete mo sinan o tinan kanganga ake akaitara mga yara po tanong tay kanyerang meta kurap de nitan ta kaitara ara sa merorong kanyeri mina punte minita de bota kini makuri ibukin kam makuri akala kira kiana yo kana payo ameta honorable kaya barabure de kaya point de sati yo beautiful sabade to wana e agi yo da te minita mana ora kiari to ki tani misru ki da do. It's an example. Ari, yay one, but that in Japan. Survive. Awan, they know the survive. I do about oin and a community guy survive. Do one and survive. Yeah. Tawa. I had to go my yangwa, Avakaya, or correct the men survive. I don't give a minute. I had a man. I had a Gabaka. But the word of Kayaka or survived. Tatinua. There was never one to our key. And a contract and a poor right about the number of the second neck. One to our key was in a big percentage against survive. Oh, I said they survived or they taking a get it. Emma, not never out there. You get up when a garoyo, they want a garoya.
Korapa de sade. Korapa de sade nam point of order. Ngaya. Te ara sa merorong kanere mina pun te miren te botak ni mapuri begini kat te militan te botak ni mapuri begini kam mapuri yo kari kira kiana yo kana pagi ameta honorable Auria Kisena ena ko inte sa te milita. Koraba Madam Speaker kay ron mangkarikarte meron tayo ay minus kana ko panar de pewan tayo asa anda met paran ka bauri yari tek meteru or daw sa team makin sa nga panaya ron man unay na kain apera makin ka meron ko mati ka korinek ko tak meti presence ko mena kam karinek minita ka kam karinek tiri tanta kay ter ma ka kam karinek me tantin ka pen o tan ngoran ka pen tayo litek me tabur makuri ate me banate me wat merung akam me per meuri Hari ya tahu mo konti te minita akarina ki bugin tamane me kai na rabis bugin utakira ki te pira e monte kawa ki yo ibugin kripes kain kripes kaben ay montaina ben nga uputa kan kon mon warakan te pira yo ibugin ta tahu mane o tanga obi me ono sa baire na nako meruro me te potri yang kangai te kan ara puta nameta pun kau paira e ko en te mendo puto yang ayo ang kana stara na katawan na puta kin makuri at te puta ki bukini kamakuri ayo ko na pa yara puta nameta the Ministry of Employment and Human Resources sinoria pa yai takan te mais na ko na katawan te pais unu pa te tanga tenepi met no te iswi ba wanu te takatabuwa te mais ayo pun tera kan katawan na ko naron busin te tera au puti kin makuri ki ara yon ana operation budget au tapon makuri kana sa mga tera te sun ka katawan to wana ibukin na ara kapermania au nupui ba wanu te takatabuwa ipun kay na taki na kon kakura-kura na rakuran diri ka MTC o KIT. Tabo ang tapon makuray kay ka MTC na te KIT. Arang kayo ro te taputo ka kura-kura. Okay? Ba ite taputo kayo ari kay no ibukin karakan karaben ya kuna pai. Ara puto no ameta ake adi kina kita rakuran diri kay. Ay kakay taw lubos mayan tira kan katawman ayo na kon tapon makuri. At kanta rin babentira kayo nirang temero rin kiti to output meru yar tan makuri ari na kunan ngani rin kiti meuro ya temero digi na ko yar bota nawata te Madam Speaker kana sabang taray itiran ti takarigmani ay ina pa takan na nakatawman po ta makuri na nakon na nakarigmani te mais wanu pi mewa tanga wabor probi betowana yai te takataw ba ira dikira kiti mais ayo ina rin kay Mayra o indo ay takari kamane kaya anakari kamane upote kin makuri un maintain sas na nara services mandara kurai kati TMDC at KIT te sabaire ganas mga tara itiran ti takamakuri arapon ano o intabin do yo upote kin makuri at te teme ibukin karakan kamaitan digi makuri bukar po tanong amita os nakakawa at taben kay dikira ke may sinta kamakuri yon los sinde menusidan pero ki tapewa isan kun okay men aya tawan mi kain do bota kin makuri men te termakai na men te tukin te sabitan pa diri kayo ay tamay sa tangan me buat tiripi men mewa tuwan tangan me buat tiripi men tiringon men limen nameta ari ang ko asan men ang kaisan ko kay bugin makuri men dakan may sin kam makuri kay ay ikawari kan may sin na katawan ni tawte kay ibugi kay ak makuri ito ti narana ti tera ti SFU ke kita support fund for the unemployed tapi ke kita kita mai sayo ke agana sara to menteri ga u tanga wobi mewa ai wobi mewa no ti miren ari kado mali tawte ke men u tanga wobi mewa ai tapi ke kita kita mai sayo kon wobi mewa ti miren ke antiri ga ro u tanga wobi mewa ai ro kon tawari wobi meteri wo ti miren at kan tanga pantiri karimina ina timeto na kikiri ka kayo bugina pa may sa arapota na meta ay ka hanang din manang ko sa ko ke saksi ngay man kana sila ito wala yon na konti tira takari ka mane menti to men yo ka mane ara
ara puta no mata kena kon maguri sanu kita andara na the remittance senaka ko apa iya leba takan mai sin the remittance ini kan kata ini kena kon kiribes gara stara ti tribo sa mele mata wayo wo tanga ti me suwa ye ta mai se ruawa desmar te no de million ayo ta ka pane me sanu ko wo tanga ti pi me wanua te pina desmar iswa de million o tanga te bima ruawa te bima o te smart te nua ana no ka te perke kera o tanga o ye te kira ka te utana na te bima te smart o te million o tanga te bima o pe te wana te bina point o te bima te smart o te million o tanga o bima o e manga kera ka yo e manga bidira ka no te bima le mewa te smart o te million te ka yo o tanga o le mewa ai na kon o te million te mana nda seria dia angko ya sen ko ka pixel kurin jakin da pai iti meto pota ki makuri ka kora na ka makuri bukir karkan rape pendiki mai si ta tayin makuri bukir pota no meta istan ko ki pes ana kan tan ngak pa na yei kira kin mai sen ana kar mani men te remittance na kon didiki ai kai maira sapere dan overall tabi wai kai aya pun na para karapa na ko ya ara tanda nga te poka ke ara donor partners gi na yo poto ka timeto ka kora na ko rakura ni ya tumdisi met IT ay pina pa ya poto ka na poto ki makurian ka kuruan na spagara ay man ta kawaki bukin karkan ay ko na po ya poto na meta karabe pen di ya me karkan di ya makuri ara poto na meta di ya ara ro di kira ke timeto ka insoi di ke ay makuri sa ko ay ya kay tawari timili tayo man ti takardirek men finance ti ke pakain na office ibukin ti pira ka taw man uwa tanga uwa manuwa man ti tamero ayo ari ya poto ka man wara ka na ben tayo panaw tayo kay ti madam speaker ay ya tawar pe ya ka ben tameri tirai at tabo mo ito ki kay Kora pata mineta nasa me oro ngana arasa me oro ari mina te sati men te pamakoro te tapueran Honorable Costa ke kohoria na ko te sati Presentaba Honorable Madam Deputy Speaker ke kong na yauta ya kawa ki bukin kota na panaya kay na rap makoro yon na nakataw man taw te kay bukin tiri ko bang awu pimano may na nawaka pundi pa sina kamaurira ta meron ti nga pong ngay kamauri ko ti Madam Deputy Speaker makay na mo office ala presidensya kaniniak ta woman presidensya rin na makay na office akang ay ki akarawara rapukin kataw man ay minita ni kapani tante tiritan ta kay taroy puningay ray kay ni kapan tiritan meron sa tiya kaniniak asari sira makay na pera tapuaran nangati panan kamauri ta meron ti tubakan taya in panan ti mewa ti marurung as na panin mew Ora pa, kaya enarang nuwari kan na maruruakin dati, Madam Deputy Speaker, nanti kanta ni nga yapon puasin ti maruruyon na yo, yakan ko ki tayen point sa kiasan tapi kay kakawak, nakawak pa sana kasi ara yung tapiwa, puto ka ana kataw man ti tawteka, bukiya kain na pare aklipas. Tapon ti timuan ti tarakin narakataw man yan kaya ti yang ke ta sasan ko tanaruran po to kaya may isa rin tapi tayo spun ko nan rarame yang ke spu to kaya may nanuran rarame yan nariti kana stara kataw man ya apo mi metenu 1.1 million pukin tiri kaya narok sa karawan pa niyang oya pati tira arura inanong titayaman kanaro na payaki sustainable araranari yara karekamane asan mo me tayan meroro yon ti toti fisheries ada pun ngaya kang pun eri ka pana pek pun tiranari ti ra economy kin titaya yan pukinay yo 50% ke riyon ni 50% ya karekia ipukin tira ipukin pokan na nakatauman ti kripas sa katay patira kanaro na pa Yari sinakwayo niya itakanga na kun ikan
ada tapu pa ya tapi mamaingin ako naron na repon sa tekinak pa esa ye climate change ya pun tapi making kai tapi kai tara climate change asa kataya pa ena sikun naron na may sinaray ka kina tapenda ena tapen mamaingin ako ay na kunan kiri ka kara ara kari kemani mentera menti ka sa taya ayong kaya sipanin rely on tarakin narara ana kari kemani ti kiribas ngaya kangai yang ani rang kai te stories pa sin taya ayo pa na kunan da kai tarai ana ka pani mani tau te kai pukin na operation on ko tak ma tayan katau mani ka asan ndanare ni pa diak pa ni benefit ya te potan namet kangai ti yang oi ka topun yang oi ka aira re astang dia pas na kabini ana kon ti tau sayo pa yei ki anangai dari kin na yo te tau te ka yai arun tarakin ti tourism sektan te tai yo pa na konan contribute in anun ta te buina ti ki mangkai ka experience te tai yai yara ti kukaran kaya na konan da karawa yo ang ida kain kripas snack konan koroya na konan de ke tawar kari ke mane mai yai ta ena na kon ni me pati million ka tuari dik ngai tapi mo ware nana kangan nana kari ke mane te kukaran de yon ti tourism ngai mainan anak kari ke mane ai ngoriat kanga abu pati million ka tuari dik amen tekan tani ngayo kanaro na pa dia yana yang ti tau te ka someone na sinang dia ndanare ntarati tirayo mangkai ni makuria ayong andi kepatuan ada kari kemana na kontai kan lo kaya nari kepatira nari kepatuan ena konan kai tara ada kapan mana ndar katau mana tori pun tarakin paria ya pen te tau te ka yon jonon mainu Christmas tapu aran tirai konan karo ya yana ana kakatai tirang ke konan da ngai nang inang da irangin po utukati yang wari tirang ke konan pun katia ana select committee tetau te kaya na kunanda cita pe yon ana kari kemana tera ana karawa ana kamete pa yon ana kari kemana tetau te to yon te tourism ana polisi focus yon kaya na kiri ka ki mana recommendation na kun tetau te pan makuri ana tan makuri tetau te ai kai kangayang ai ka ai rari stang dia pas na spaya na kun tetau te kanaro na pa enai bobok kanaro na pa ya kita kanaro na pa ya puisan makin na asna nang kakai tau ya antara nanti tayai ka sinoria esan maki itu kukaran no erang successful tra makin ayo ndekena kari keman ya erion titiran da ni pirion ke ni buat tira million ani erang ni popok kampung siang wai kai terang ke konan nora dia ini tetau te kan haruna pa ya position makin anu na sinarang ini kai tau ya iki ada puni ya para kin titira main pa pen tetau te terang ke konan karawana ra ana chau ya te to nari kita pai kan roro yon ngayon te anak tau mana dapat te tau te ka yon nari tira te au CTF ana te local contribution to development fund kaya tamay sanayasan na tira yasan nako na iyo ang kanya kangayaw sisirak pa yakyos tira kangay ikatayan pesa ura o meroro yon nari tarakin kay nanurangay kain titira mayno kumara kataw man yake kangayak nora yos yakyos ya iti CSO na kontira katatipo ani pupog titaw teka na kon ada kampanan kayo kaya nga yati matuandi kapatira kanga kay nano na pakana pon naki pusar kayo kaya maino sarota gina sirota gin tetarin ka ako nor nerang ni esandik tetarin pa ang kaya yarang men payari kituwa na tabon di kina akan ay katayan kan draw na attention tira tetaw teka na pa na ko yan tirang ke iri ka na tayo nora diyan na yang anda si tupak o penen tupak kan kripasin kapan sagtang liari tayo pun upo ka kitiwanon kiripas ang ira kain titira may ini posisi kunda sa akin kan ipo kon na yakang ayakin mong kora dati no one left behind ke ngayon stang dia pas na rin ako na payay tirang kaya nora diay nanday ang atuwa na natin timen si tepo irang focus siri ka umin ayon na ritira arakangangan payay tupak na ikay kaya makangatarak na si tepo yak tupak
ni tiran tarin takaku me tarin tepan nara pa makuruki pa aki ay mani yakin tira to anda katau mani ayu kanaro na payi ya mga puri ketai taku mani presiden say kanaro na paya kan kuan ngapon na kia bukan ngaya standa ayo iri kapati puntu wanara kanga ya standa ni ko kian tira tiaw sayo ke ya anda pati the local contribution to development fund pati yakina bakanga ipukin tira takaro kawai ke ang irang kanis pa kayo ya kain onon rai na tawari ka ngayon kain tapuera na matiray pare doon na akong punta tayo nakamapunsan kurapati tawti ako bukupunsan kari kiara pa ikiyari sipun na tayo sandik ay mga sikuntira tirinix tawayo tawapun kanuan na nara punta na bibay ti militan onon rai na puisi ngayon sa tayo punsan baik dia tiga menit papun narapai ke jadi esan nak cakap tanuata di radio papun narapai ya mengakhiri kau dulu apa yang mengasih mengajar setengah dia apa yang naik enarin ipokon na yo yang na situ paki ke jadi ke patu paki dah tuan na bayan na ni kang ati local contribution na kundi development fund na kang asita po may sakinora manivian niya iti sport ito po kang ayapon yakirang dah ya kinang kakao kiti sportin terakin tera kangan tina ang kain nara nonor jarang ke enora dia ina titau tiak ke ti akia ta di booking ti stadium marina dia in katiak ti tera narik ti kata mero na konta pun takakor yon na kita ti tera na kunan karawa ki booking karikirakian ti takakor oto ya kakao kina ba kay di kaya mayo matam ti piti speak pa yang mais tera tek puro ini yang naron tara sport complex sa ripeso nakakaban naman ay patuwan at aya kan po ka kinapa at ay man ke tanta kakaroon ka pa yon peso ipukin ka po nga nakin temeren takakaroon at sport complex pandangin kintapitay kanaya ito pa iya karawag tawat yang api ba kitera ay ko po ti takakaroon pa mga karika ke baca kapak ke ya onda ke mai tapun temere na ko tapuna tenani ka ay ko po tera takapakantai ke ay ko po tera takakaro pa ya tapi bukin nai enang karika ke baca kapak kang akan tenani susay ka waririk arang mari sa kan desa na ko rik me rakan tani nga pa na norayo titaw te ka enakunan ra katamero irik itiray ka yaron ka po nganakin roy tapoy kay nakon naripon na ya pepos ke mo katiyak anak mo ni payaka kinyakin ta tira na karawag di sport complex aya ya otak temeren busbor paya di kapatira te kapak ke ta tira ki akatiya ke paita pewa akamina ka ke container sabusi ta sabun bu seri ke tira ti militer ngin karinya ke mentem masa yan ora dia na yuan pe per moye mana tan makul tirang ke mo ni payaka ke mo kata tapi ya ki terus di kedak te takakar konar yang aki takakaro ang karawat tara takakirweki rapati matam ti speak tati erang wari ke aura o meroro yante temena me sakai tauri ki ipukin te tati temani ari ireke na ko yara putan na amat tati te CFU kadi support fund na kon te tira na ko yanan unemployed ke yamane temanin ni popo na ko ya kara ke temanin ra karineri na ko ya arakar te na ko ya mau rapat tau ta ka ti matuayo o ka ro me ro ya ke pare pun airare apun mata intem makuri apun no matai ka airare apun pumra ka ya pe pa ya konan natai pa ya na ena konan ka kaya tiang na ti matuaron tira arun kakayan marenakin na ya kaperiman ibukiya ya potan namat ayo panaya kain tapuaran ikan tapi kan kita yai puto katira puto kate te takataw man ayo anang te kakay taw me terang ke yang ora kiriyain narayang yon te tira pati tayan nangay bukin kakayan dikikari kemani tira ba kanaro na pa ikikiri ka kemarin tira tiya kawa ayay ikan taw roy tay tiya kinak manin arakarawa
sekatayo pa na rikin ngay ay tuway pa yayo pa sekatayo pa na rikin ngay takanaro na pa yarik sa mga ito kaya na nuwo sa tayo pa yaya na kuna ni mga substitute tiranari para revenue fisheries pati mga manin na karaw kimari sekatayo pa iraw na kuna ndik ena kuna ndukon tamaisan inti ena recommend menti tira ti fishing license metira ke ti transshipment metira narik sekatay pa ano ko nando ko kaya ngayari eki ka ngakari ka tira ro me pugina baspon on me kinara tau te kan titay akiara ka ngangan tira titay sari ena ko ni mga yai tira to ti mga kataw man ako na ni mga riyo yung pa nang dekiya para ti naron na yasan manibiyak may main si te boya pun kan corona pet te mai sari na riai ngayan ti draw down policy on to riff o ya pun taruh pun betera temai sari enaria in putak ke men kapungan ag mente terref ipukin na yo ya ta kanaro na payai kairuan maroro sa tapi ke patera terro men kon na ratau te ka mer kan tani ngapa para yon ipupok tapi wa kana na ipupok kanak sa kabineri kite tera to panani kai tawa para pe untai na te mauri terayo tetap muas na panintikrai papasin dapa metam te pedi speaker. Kalau pati sati yo kariniaki, sa mirorong kandari mina, punti sati ya kariniaki temenda me tarawati na yata honorable tiniata menikiaki. Eno kami te sati. Ba, jadi speaker, ane wakin nomor oro ya, itu makai no nomor. Nang tu kan nomor no kailan deh, maruan deh tu kantai kan pada nomor. Ayah kerabat deh, itu komen, ana staff, ibu kinterari. Atau bukit toko nari, ini kakao. Bukan yang ada tante, apun apa yang kini bes. Dan maruan tak kata orang ya, aku pindah ke sana bete. Tak kata orang yang anak, aku ni ada bukan itu pengajaran ini form itu boleh. Kalau dari dagingnya kan ayah pun nawat apa information aku kena dari. Kangen kari ke ayah buki dah. Ngai ada tante, ada pedoman tapi ada constitution dari. Kangen kinutan dan kata orang jadi tahu teh, jadi tahu orang. Hari ngai ada kanti dari. Ya kan tak kaitar itu bahan ans banget ibu kira foto nama asal dia ini mana ikai on kini utan anak kata mana dia tahu tak nuri nuri apa kan itu patah beranda sering terus ibu kira berada ada foto nama itu patah dari hari sepun dah ya buku ayu itu semuanya nuri yang dia kata mana yang mungkin naruh tenu apa itu ada mana apa itu tawayo ana fiscal policy di terari tau tiagare na ena kosa i pa kangan don maintain and provide tinan basic services i bai ki apun ngai no ki bukiera boton nam don der tekna kare de dai sa tekna do nora ki ote trire yo tera bare egan pandan basic services ay rari ari ne ki ron to boton nam e go to sinaro a free egai a ki free bare na ari apun ko boy dengan ekonomi sih kan, yani apun aku buta kiri dengan bisnis kau pun, ini tahu, dari dia tu orang kaya benda aja tahu dia, ada kan ya kita tahu, aru tak ada pun nama, tahu agak dari irak, kan ya agak dari irak ya, ada pun nama. Biar kau kini benda kata mana itu semuanya ini scrutinize karena ada tiangan di luar ini kan, apa semuanya, ada ikut harus pas pandai kau pun kini bas. Inna economy kiri bes dina sekte sega ko bukina ke sepul peren ko wa pa e bonna ki tau ko pa den doran de agine ai tau pa irang important I think strengthen the kind of the parliament and scrutinize it bukin pa sikangan do dari de agine sina ki semestre sina limited resources sina kan maximize the return yo derari as spend in non ta tau mo itu pada itu kata nunggu hari ini kakak ke itu betul ya kakak untuk kakak ke hari isi Quran kami anak kau di itu kata umur yang itu musim dah tahu banyak haknya boleh ayah singan ya betul ya terang itu politics anda pun dah boleh hari itu kata umur asyik kan itu payah kaki ni bes isi Quran kami anak kau anak musim dah itu kata umur hari anda pun tapi orang lain masih ini bukan orang lain yang kasuka asina hoda accountable tidak tahu dia kan tidak tahu mana nak terang nama sinar
Ngayon, ito pa kakawagyan. Sabusi ito rin. Kaya kaya ito tawag pa rin. Kanakan na held accountable ito ko pa. Anak kaya yayo. Ona defend mo. Kita ra kaya ki. Aki karoy. Ikan mo na mo di. Tapos na omon analysis yon darari. Yon na anak kaya man ito tawag. Pare anak kataw mo ni sa usan ako diyaw sindi. Base yon machine ko pa ira rin. Stau pasi, sekolah ni karikia, sekolah ni kapongona, nakon terdik kan rok. Ito ko pa, singan na rin, iba nori ito naroro yun na anak karikia man ito tawag. Ito pa tumon pointer ito ay, inakon ito tawag kaki. Ipon nangin waririk din na major revenue siya ka, tawa akarikia ni matay. Ito ay patay. Given na ito ito, economy of skill ito ay ipon need time, ito ay ito ko pa ang reality, ito ko pa anda na in a piece na periara ada tau dia mana anak angan karo kata ay kata mon yes ada the fishing license pai pun sian ko pai yes ara koran na sinanga ore pun ipon nang vulnerable no kon dan bekari kin de dari de na dari kin ga doron de gina de tilaro rota kin nan me de Kita kini kalau pun aku ya au sirak pun jauh sayu tahu berapa kali itu mana tapi senario rom, ada senario orang itu climate change orang fear pun orang terari, orang kon nara merau, anda itu nggak ada kini, aku pun ngajar, time will tell bayarari, terari ya happen, karena kalau tensi di climate change, mau nak ngaruh enggak, betul bagi ini waktu tensi in the area of climate change. Nah, step lagi baru ramai. Itu baru remain the same. Itu baru esen tiagi nak. Ada sepuning di ramai. Itu pada kai play di major role kangan malu nara kari kemana? Ayah singan deh. Sepuning kangan mentai. Pasti kita ramai. Mari sinari sedang tahu dia. Patira anang ada nak karoy irian mentai. Tu kena yokin detai. Hari kita tu payah. Apa sih dia kena penuh putih, butakin jual nada ada di, tapi itu scenario orang orang apa? Hari aku nak dengan pain buka ya kalau kita jual nada you, but question mana kan dam dispose kan untuk kita ini kita dengan nuclear waste, ini ada the waste dengan nuclear weapons, and then ada yang kan ada mereka apa ya, the area of rari, kan disposal, akan harus apa ya aru taki. Ada kan, ada tuna, awak yang terang, bayi pun nak kena bangkan, di biasa pun ni kerja kan, ya tanah apa, okay, ya aku pun ni kerja itu napa ya pun position apa ya, hari, ayah si pun dia pun kangen konsen kai, ini kebetulan major hari, asisten kebetulan ni kerja, kangen ayah si pun ni kerja, nangani ada Quran, manga, beri orang pun jual itu mana, karena apa ya rotak, saya kira kan rotak, kalau tu orang tahu apa, ini tiba tu nak rotak. Sekolah nata kan orang pekan orang diki, orang kau payah ni terari, ane tik. Tapi kalau orang pekan ikan ikan tu yang ane tik, precious pun desi sirak. Bayar ni mana desi sirak, you orang pun tak tahu ane payah min deti nggak tu tuh payah. Sirak pun kan aro yang ngai dah, pun kapung aro resource nakot nari kapenan nari. Mai siai ada kari kemal. Yes ada siapa pun sinaves our own resources. Ya man di yang mana, ada sirak bayar kaya lagi ni matua. Hain pun tahu analisis siapa. Tapi apa seperti ini pun tahu ya. Ada distinct water na fishing nations. Ada ya tapi ni ya politics. Pun ini ada literature yang ada the politics of tuna. Atau apa tema tu orang sepuluh naruh orang siapa nak Rugon the level as sinakula navis arai. Ani ini kaya pilih. Tuari the captain dari Burkina Faso are. Itu akin. Tapi kan tahu apa itu? Orang ni ada kamar kau pergi, ani nak bentuk west pa, kamar kau pergi. Ya bu, tapi istilah kina. Sekini apa dengan lihat siapa? Jika bahasa kangen desa TV itu, aisyah kau tahu itu diri kita kan aru jari. The same question ni betul sahaja ini benar. Dia yang kita rawat sini, ana take up berlari, ana presence the forum level, by yang aru ya runte, apa kan kita itu rayu.
Ayan di ba tayo? Kangay the literature, kangay erotic the pilot through the fishing erotic the regional approach ki. Patay pura kiri kira baking power no kun ay taka korpo kanaki at ibeton nari nakawala. Mari ori pare to ay peka nang diyan taraki. Yeah, ayari isipon stagni kay eti fishing license pakate de tunguna Arab revenue wasinang tepen yon. Ito ko pataw kakak meron. Tekatin mo na ba yon fishing license ay meron yon ani. The question of that one it put the analysis pa. Ani ke si kau kuano ko te pipa. Okay? Basta wasin nang maximize ra Arab resource na ye. Ngayro kaya kinang significant rari to change to increase min kau kaki te pipa. Akan sekarang antara ya mati tourism. Eso bahan ye pun inang highly potential na bukan darari ara kali kemari. Angka istiakin na pasal mga pun fish our own dari water. Ada tahun na kero pas berkasbuan tahun kaina. Para sering pun nabi sama pasal pun fish. Awalnya pun cukup nalar contribute na the tourism. I don't know. I pun darari. Aku nanu pun ara analysis me tawan estong pa. Ngai ikan merokin jana bagai yang ani dah terari, te tuara yu banyak kinang buku rakyat te teraka. Anu kangai kinang terari, ane kau kan tepi. Kau ye tu pun kunci kau saya numpuri. Sakunan kangan makuliah kini kapura, nare ya tu sasan kangan buat ya lagi. Nuakan. Ya pada we could be wrong. Atau andara. Ada kiki kini kurang dari. Nganin kami tu pergi peka, anak pun nanti kepayan kita bas kontak kan. Ya boleh, ini kita kan ayu pare, itu pakai pun main tu kita anak tiap di tahu dia kan apa. Ya pun sendu kote, mana the fishing license, ya, wogo tengah tu, wogo tengah ke wogo pun mewah tu million, apa ni the pipa. Angkai kangai isway nang tukun dah kangai nang buku lagi ya tu bawa nabi ini tu itu pun dah diri kengkai. Ayat itu maybe ya it's a question for officials expert makro lari kalau the analysis masih nak kangai loy maximize lari ara yang optimize ara benefit mana ara resource han. Hanya tahu ay esa kangai yang mana tapos tangi keng ko kang pa nage te tubuman atamen wada nga wabi angaya esa san buta esa pungana abi de milieu men de ref wada nga wabi mewa esa angaya e ka tori dikira bangan wada nga wabi mewa esa san nga pungana wan wi de rigano wan wi aye gara ka to pasna de budget pasna sina kainanwa isipin yang orang tu melihat, anak-anak si kucing apa yang ani dalam bayi kau buat, kalau isipin yang orang tu melihat ni yang kau senang, sia-sia, tak senang pun entah pun nari, kapungan mana nara, orang mana tadi apa, itu kari ke mana nak nara, itu nara kapan mana, angkan apa lepas ini kan terjadi kan orang orang yang macam tu dia, orang yang kan tu berdiri kari min, akin yang nara, angkan tin kanga Pilih-pilih dah ada karya mana merah, ada kapal mana. Time yang kan ada yang tu ni terari, itu purchase support ada kakak ni lah bangang ada financing item ni. Anak-anak bapa ya kira kau ni pun ismu itu pun enak kau nanti ni mesti tak terari. Anu kat sini pun nanti pun ni betul kau nanti makai nanti orang terari. Terari ke mana mesti ref. Jadi kan lo kata hari ini atau hari ini kalau orang yang tahu dia, anak orang nangan ini dah, atau orang ibu beraki kan, atau itu urut ni bangan ni dalam waktu terari. Agak pun ada variasi yang berbarak terari. Tekan tadi ngajon tahu dia, dari still hari pun mereka orang revenue sih terari, orang ini dependent on tekari kan jual nak lagi, jadi sementara pengaturan andari, sarana terang yang mana yang perempuan ini kini terari. Yang dapat ikan fokus orang ni, au meruru yang tu revenue pada tahu sian dia terari, akan ada basis ni orang nak tahu mana.
Yes, I want to get in the boy or what you have in the mythology, but I'm going to go on budget. I would take it by rank tight, and not revenue that out there, and the one was my proposals. I got my spirit ministries. Or I'm entering about the proposals and I was working. Second back and a pulpen bone. Nariari, I'll tell you the Rari. I think you're on the Arawaki. Yari. Siya ron at pusi at the gagawin ako rin apon team na tuwan gagawin ang derari abesandra anak karigman ay kasi puno ko na ni konso ye pare anya na ko na nganira at ika stangiri bugi ara poton mamata or agri ko dada yon de kapal man sa garabate minute sa katiro minute pare pon aya tawo mo de ko tayo ara kandaring para Ara meroro kaisa ki meroro don dari kangan ngani kana koron dei tayawak ni meroro dari ngan ni loro pare ayo da pera ka ko sinang ara ko sinangan gakapongon amaren ako bai da yakita ugi ara poda no bata ngai ano ko tai kan basina bate ai buto kadra ka to monera ora bate tesate yo karinek ara meroro ngandari mina pon tesate ya karinek mai ai side buena de meres Komeroro na rin mina sa timi maya. Imin the break. Ang ayas na kamusrawa mo ng kaya raw sinte. O sa mga kaya kay iteran nawa. Mga rita na ko temeroro te sa timi maya na honorable crowd pesre mer. Ang kay mo ya musramat yaus.